Gikundi gĩa KK kĩa arĩmi na biashara Bamĩra nĩ barombete ngavana wa Meru Kawira Mwangaza gũtonyera gatigati na gũchuana na ngavana wa kaunti ya Mombasa kenda kũnyia ũgwati Bamĩra buria abiashara bakuria batongeretwe ni MCA Morris Ntarangwi baugite gũtiumbĩka abiashara kuria ngarama ya ngiri 80 kũringana na gwitia kwa ngarama ya ũtũro. Baugite kwa biumia biĩrĩ nande bariromba buru kwendia Mĩra Mombasa onto bwangaratenie kinya omba ni bwa gucokia ana bao chukuru. Kimera kia Mĩra nĩ kĩambĩrĩrĩtie rĩngĩ kũrũmĩrĩrwo nĩ mathĩna nyuma ya yangi kinya nyuma ya kaunti ya Mombasa itongeretwo nĩ Gavana Abdulswamad Nasil kwithirwa kĩinga kimera kia Mĩra na mũgũka kaunti-inĩ ĩu na kinya bunge ba kaunti ije kwithirwa bakimwata mbaru Mĩra itikendo Mombasa nkuluki lori cia ukamata Mĩra kwithirwa ikiongelwa tax kuma ngiri 30 mwanka ngiri 80 ire nkuluki antuku ithano riu abiashara ba Mĩra Nteresia Embe barithiru ne akariba kiki wodini ya Kirangondu bakiuria Gavana Kawira Mwangaza na iritanirie utirimana na Gavana wa Mombasa kenda kwariria thina ici ciambĩrĩrĩte kuluma kimera kĩrĩngĩ. Itu ya thokone yetu ya KK dene Gembe Central no ntanto beto mbombete kwathirika sana na ara area cia Mombasa no nto ba taxes ire rombere gwikirwa injaro ruaretwe na ntuko site ya ithano kuma mbesa cie kuongelo cia ngaria cie kama Mĩra ciukumia na araura Mombasa na baesingisia tati mbesa cio nde ciuma Mombasa cia nawe tu Meru na ntuku ithano thaitu athirikite ansi auti muntu ongari kwendo kama Mĩra iu kwa hivyo bio ngiomba kuromba nene ki mama wetu mpendwa Gavana nia ari na president anse no na uwezo bako ya president ku raisi amwire antuba na nsinoma kuwatanithia ansi account cionde si under president. Gavana wetu akira kiendera antuba heba kuthina na tore yabora nemia aturire kuthetera antuba we Jerusalem we kutharua na rwamekanye na karia bishop ari kinya karia bishop na nkoroki onto ina rangi nge Gavana na ari aketheta iranto bawe akareka anto bawe bakethena nwenende akiriki na ari na ungana na anto barabange ari kinya na president wetu nikenda tureke kwinye ilo rutere rwa taxi rutere ro kuona nende bora turomba wita kwendia kuraya tutekuomba Gavana wetu ari na Gavana wa Mombasa nikenda Mĩra yetu yendelea witorereta no Gavana na Gavana bakaraniria kinya Mĩra yetu itithwa ina thina tengemeo yetu ni Mĩra Madam Gavana na tafadhali lero kiaria mantu ya ulimi bunge na mandero yake yonthe itokwenda kuibua Gavana wetu gari mantu aswala Mĩra nitokwenda kuona kwa dhati no antu asoni Mĩra ne bakuthurire na nonto bo itokwenda kuona weka Mĩra kipaumbele usikae kimya Madam Gavana. Mĩra ni umona kawa ndene imenti Mĩra ni umwamba ndene mwembe Mĩra ni umwambale na ananyuke tafadhali mheshimiwa sauti yetu kwenda kuibwa gare mantu aswala Mĩra ndone sisi limbarire Gavana wa Embu turana uwa eta kuona Gavana Abdulswamad o Mombasa nikendomba kwariria kana bomba kwariria issue ri affect antu bake na Gavana wa Embu no Mombasa ninkoria Gavana yetu Kawira Mwangaza kinyaweze kakendiani na power na antu bameru bamwete power nete Mombasa ete aririe na Gavana Mombasa nikende kinya batwe twethwa antu betu batiko inyeleka bakaranthe betikaniria kethwa kwena Mĩra bati kwenderwa nicio sheria bati guthuye kairwa lakini twekira tekwenda kuinga Mĩra Mombasa na Mĩra yetu ni cash crop. Abiashara barua ntuku ya ruari iri ya ire ya usokiana skuru babangibo bara muno berigaira bisi kuma kirembecha cia Mĩra ni bare miburu usokiana sukuru na antu betu ni bethiritwe baiteseka saindi cia Meru ni bethiritwe baiteseka bara bene na Mombasa no ntukuri antu bategemea Mĩra ndene ntuku nikenda family yo yumba kuria kwe muntu tegemea Mĩra ndene ntuku nikenda omba kuthomethia mwana oke agibira gegetu nikyo kira kitu saindia mantu askuru ndetha iko kinya tu batazo kiana skuru ansia Mĩra kuna ntuku ithano itamba wita
ndi thai ginya thoko yetu ino thai ni ntheri pio ansia thai gutha mathaya thoko na uti muntu umwe winguine tuithe turutheri aitu ushumi bwe nami mantu yetu kinyana gucoka cukuru bate kuomba no ntwara twarita mbeca ite kuonekana ni twarirwe na tutethuke tutazo kinyana skuru na mirene tumatona mbeca skuru batu ko tukoromba ngabana ari na ngabana Mombasa kenda bomba kwa ari miretu na kia tukabinga biashara chetu ya tutanana to Mombasa ni arakiaria MC wa Wondije Morris Ntarangwe ne wite wa thobobo ya rubuke ya ukirirwa utenkanja kimera kiki kethwa kiri thinene kuluki kwena product tora nao kwena mauta twetha tumara kumanya bia kuria na into binge bibinge sana bitha bike ya biumete sendi se Mombasa bejete nao kweto ndene Meru na batu tutaba ingila batikarete into bira na ndene Meru lakini bo ne bakuroma bakaua batikwenda mirare ingita Mombasa na bakeria kenda beria kuromia mira bongela mbesa kumake 30,000 irera chanja wangare hukuma mwankangiria ite tugagoria atere executive we onde ure ndene Mombasa ekiluguru ningabana wengwa kana ne ekilugire through county assembly of Mombasa tugagorega manto yake ahuma successful ngaba nongero yo Roma Mandera au atakwenda mina yeta ni uma kana no uma ngaba nonge no arome maisabit au atakwenda mina yeta na oni uma na ni uma na tote kwenda ntatu ise yo kinyaki wango keu ki reportera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi.